18 Takarjala Jampuijala Tipra Mothani candidate Suraj Debbarma Manjakmungo Jampui Sombar Bazaro Khlaijakha Hati kuthum Panda Manjakha MLA Biswajit Kalai TWF Central Committee ni Adongjwk Sindu Jamatia Khobwi Kubun Adongrok. Somari Chini kepala yang batanya tepus kanggo batanya bagai jeng tabu jeng bini Chini mung tanah Chini area ni no Chini borong menang sahar Suraj no bini Chini mung roi Chini nana bagai. Jongbarini sukang Shalburumno Khlaijakha Tongo Pirlaimung Abaiginu Chashla Jampuini Sombar Bazaro Khlaijakha Hati kuthum Panda Manjakha 18 Takarjala Jampuijala Tipra Mothani candidate Suraj Debbarma MLA Biswajit Kalai TWF Central Committee ni Adongjwk Sindu Kaina Jamatia Khobwi Kubun Adongrok. Abuni yaglo ashalo baskani edisi Sombar Nti Kokshaka 18 Takarjala Jampuijala Tipra Mothani candidate Suraj Debbarma. Jotno Manjakha ham tini sing Chini Khorang team faisok pajak Takarjala Jampuijala constituency ni Tipra Mothani candidate Suraj Debbarma bini tini ni Bazaro soba heke market meeting tini sing Saiman ka bini constituency wo bo kereng thai ba kami amchayo thange door to door election campaign o khlaikya abuni yaglon tawuk paithak ni tini sana jorao boro phainai election campaign o tuino or market meeting khlaijak jong ani kologun huiman khana naidi oro boma bodolok faine boro joton asok lai tonglayo aboni oro gas faisok paijak je Tipra Mothani candidate Suraj Debbarma no logirna ni bagai bin logi faisok paijak Takarjala constituency ni no MLA local MLA sir Biswajit kolo faisok paijak ani kolo nu iman kana obakino all local or local leaders obo tongo obakino buskang ni edisi chongbari tai bisik gerikha jora komno tongsiu yang tisa faida yang skuri faidang jora komno tongsiu aboni bagai joton changori khawi o election ti apply na bagai joton sakthari samkhai tonglai monnogo tini chungoro nogi man khayang kemen konya sakna bagai oro Tipra Mothani kaisa party office khuluge rijak pika haiko board office inauguration Khlaijakha orbo kubuma lokorok tabuk jotono bongni candidate no nanya bagai bongni candidate ko khana bagai bor phalaijak yang ani buskango naidi oro bongni je local leader tongai bahani borok phaine lokorok be kok salai tonglai man bising tunya kok salai tonglayo buskangni baroi election ote obakino Chini Khorang tin salbrum bon sakthari samkhlai tongnorok hastini jokoto tongko song lokorno chung norok no kathang awe mong hai ke ba joto mangple phongan bai no chai to witu hain bagai phadi tini singoro o Bazaro soba Tipra Mothani chung oran candidate Suraj Debbarma bising kok salai nai te MLA bising kok san chai to laknai buskangni joro bong election campaign ote bom high strategy rubi tong bom high te political events but election campaign phanya thangi aborok sungno no phone ba chai jok tongo hain bagi norok choi wi krengi tongne Chini Khorang Ge phaji tabuk sing Takarjala Jampuijala constituency ni candidate belanyo energetic tai belanyo fan ganang sing sinu bono candidate ni sinan sekang YTF ni president Sir Suraj Debbarma jotun haste ganangai saimono busuk dorate leader kaham Chini Tipra so fan bagai phaji ke tabu o constituency ni candidate ban sing kok selain sar plan sai khana dit tini ni o Panda ne toi bur jago bumhai tini ni election campaign busuk visi area ro thain Khlaijakha Pula o sarik zoro belanya pipeline hamai maro Chini Khorang tai nai tong nai Chini joto khaka ham takuk tai rangchani takuk tai buguk sangno naro bahini samai krengi tongman bisingti tini actually ang fungni 7 ni simi ongkhorja tini fungni 7 ni simi ongkhorei almost not Takarjala abo village committee as a panchayat tongmani abo pura do to door khaye pura angokha by 7 to 12 by work by food abo do to door khaye kaham no response man tong si naidi Takarjala abo kaisa record tong abo itihas ya khalai buman tong je Takarjala morong khabelanyo regional minded abo sudu o bisi 2026 simia bisi 2021 tai bisi 2023 bhanyo singoro ekdom highest margin e but ungu highest margin e sing applying why is that Takarjala onka sosul kokbro kokthai sanai Tipra sarok tongo and Takarjala borong decide khayu je o hawo dofa tam khainai sing khainai or kahuni borong arjatan siwa haisi and और जगह जैसे पनो opposition तोंगो दी अब कौन factoring या and tini जे दो टोडोर खामन या गलो अमन तक second program खाई तोंगो अमन पर संताई काइनी program तोंगो और जगह कासे न रिहर जे आओ संग थानसा मा तोंगलाय नै संग दफा मा तोंगनाय जेफ्रो आंबुबा ग्रानि बाताय हनि बंगनो लामसोगै बा बंगनो कक सेकेंड कनो बेलेnya हामबाय बेलेnya साका पाइनास नांनाय कप्लास नांनाय joy इंदी so all that blessings boroni a hamjang mongmongni a hamari bongni a je sungno ashirwad mani asubin ang belanya khubi ang mane tamsane abo out of mind out of words haisi boroni a je ashirwad mane borok bon saimano je I rajyo bosung for the past 75 years we were ruled by some other onyo boror by sung so tabu o bororok sung sikaje
tabu o hawang hangkai sengtai buini da fani boro bai sason khainani musonglia because why we have enough quality and ability seng kahamna sin quality butong ability butong jang fight khainani bagai and sini da fawo sini hawo seng bahke tongnai sengabu da dotis tosika and these people boro wanso ge boro rang bai ajiwei Tripura sorna hazaron paimana hanai 25000 10000 500 taka 1000 paiman hangkai no abo bong boro bul hunu wanso ko and rangni अपन बक्सा बोरो जे कबामा बीजेपी लीडर्स हो इस बार हम लोग बिहार की तरह हम लोग इलेक्शन जीत जाएगा बिहार की तरह इलेक्शन जीत जाएगा मतलब क्या है अब तो सराय जे रंग में पानी मन कोक्स बले नो कोनो फैक्टर नहीं है सी ताबु Tripura सर काम नहीं शिवो एंड दिस टाइम विदाउट एनी डाउट्स Tripura सर तसे कप्लाइंग नहीं एंड Tripura सर काउंसिल वो सालों नहीं नाइकोल नहीं टेकअप करिया एंड कोनो दिन फन नेशनल पार्टी कोनो दिन चालक में एंड बरो नाबो अवदान बकरी है सी Sir, tak kasi ko gani ni constituency one je opposition BJP ni candidate Nirmal Debbarma bo basa jak bo umahakena salbrum no sangori khaboi door to door campaign ba election rally khaiman nugui tumu bini bakhakti ba BJP party bakhakti allegation umahaken tumu je Tripura matha 5 bosor 5 years boro power tomon yaglo bo Tripura sado khone ba infrastructure development nukjage hanai oro sungmung phayo Tripura matha ngange ching development bo important but chini survival and existence important ko obnoti borok ni firok mung bong ni allegation no bumagi firok motnai ana tini tamasa sajaman je frang do to khain tampro mia masa phaiwa BJP ni bhanjai hanyu gochiro katan sau je pro boots bor rapur bos haiman sau ang sanai Nirmal Dewa bini khun polling station bochana haisi I'm telling you very seriously bini on polling station ni bo aro the type low margin mana haisi and people know who is Nirmal Debbarma, what is his educational qualifications and what is his background abang tini sana thanglia people know azoran borok abo tini borok sanai no and development ikono obviously we need development jaga some survival and existence when you don't have your land definitely do hatai do fakre what is development tini o jaga khumulungo 100 tala building tangai feka khoroksa Tripura sane bhogo mai hamnai salana when you have no rights definitely hakre nang tam dofa khainai nang tam party khainai so first and foremost priority ani hati dofa isi nini existence nini o ha jefur kamai thangana na fukun phan mang ragla khaisi and these people borona bluff khaitong thogoi tong I was CEO jodisto borok saitong miss call ba chakiri ab kun dina nang you just tell me ha eto jumla miss call by chakene sunil deo cycle kha Tripura so joton manso laka and even 323 aroni tabu asani mukhamtre guma के आप बाद में आप ये रिकॉर्ड कर लीजिए ये हम कह रहे 10323 को नहीं आइडिया है कि आस कॉक सामान यागलो लाचियारो बरो बाके बरो कैंपेन खाइतो Tripura वान वाइसी बरो नि मखं करिजा बरो जागा के सम मखं खिजिगबन सम पागला खामाइसी these people जे बरो का bluff master है bluffing masters even including the present Chief Minister of Tripura botamsa bosable bo kaisa salak mane ta kaisa salak sanen bagai university khongnai and I university khulok jang kai aron chancellor bonung na hesi aron president mukhyamantri because he is the most one but ekdom communal ble but pro communal pro Tripura sano ami jododuga ase roman skir boitona mane tamo ang mono remind khanen musungu don't make us creation of greater Tripura land sing create bo khainai jefru 1948 Muhammad Ali Jinnah saka sini tini East Pakistan West Pakistan Urdu ma khainai Bangladesh sakana ble basa andolon chole kana ble and tini bor basa ni no sing tini sentiments sing heart khaitong haisi and in coming future omtin tong hangkai greater Tripura nani bisi din somoi nanglak o borono sing jodis to siwo who to make the landlords of this land sing sabnoro nok phang samnai sabno o hazni sing nokar samnai sing tabu jotis to sika Manik Sarkar kuno fairly munkuri manik no tongna hesi boroni one sumong boroni thinking boroni shots kaisano Tripura no siklgi kachrebai tola bomb sari ton abun bongni one sumong o hawa sason khaina abun bongni one sumong so my dear Tripura tip peoples tini norok so one su hesi on camera so tini norok so one su je o hawo nungki nungor ki slaves yakam nung nokar dangi tongna muchung nan nung malik hage da nung angoro nok phangi tongna muchung nung setini decide khari je buskani edisi 12 taring boat ni boats is very much important and tumuno BJP wo nung podobor thang board ka means nung tini as Tripura sang nung wansu dije ang tini simi ani hatoi da fanang buin da foya farka hisi abaikena ashlo bodolin talvedel samuhomuno teibo kok shaka emile Biswajit Kalai
Fighting ke sing tabuk o Takarjala Jampuijala constituency no local MLA Sir Biswajit Kalai bekok salanya Sir tabuk sai khana di o taklai bisni edisi chongbar belaino jotono changori khawi ong khlai jak dalbina political parties bahai matong tai o constituency wo busak voters tong tai bumai support mani tong adi actually jangan to joton dikhai ong kharja thing tongo haipano 2026 chinje titi election obo ang je jaga guri nai kha silasori monobongol থেকে শুরু খাই চিনি পূর্ব মহরিপুর থেকে শুরু খাই চিনি রাইমা ভ্যালি তাই গঙ্গানগর তাই চিনি যত জায়গা আইং থাং যে গুরি নাই মানে आंखे हावा कासिन नुगो चिन बोबागन लोगेन हावा तंगो चिन बोबागन लोगेन तिप्रा सरो तंग तानि बगि हिमालय अमो इलेक्शन तो फायो थांगवाबो मैटर थिंग तंग बट हाइपनो तीन तिप्रा मोथन जे नासिक मु बोबागन जे नासिक मु मो केबो बीजेपी ने हारनानि बगै कांग्रेस ने हारनानि बगै सिबि ने हारनानि बगै इलेक्शन याबो मो एक्चुअली चिनी जे फ्यूचर जनरेशन नि बगै चिनी जे थिनांग चिनी जे राय चिनी अधिकार ने महानी बगे जों दिनै अ मुभमेन्ट जों खायमा दं बाट हेपन डेमोक्रेसी ओ तंगमानि बगै जों मुड मा बसाव केवना कैंडिडेट मा खायो केवना जों मन्त्री मा खायो अब कासे प्रोसेस दंमानि बगैसि बा चिनी आसल मुभमेन्ट आसल जे नासिक मंगे जों चिनी फ्यूचर जनरेशन जों सेभ खायने चिनी परमानेंट सल्युशन नि बगैसे दिनै जों फाइट खाय दं गाजी अ जागाव आनि वान सगमानि के तिप्रा सरक जों जथेस्ट चिनी बुबाग्रानो हामजागो बुबाग्रान लगे दङ एबं बुबाग्रानो ताकला तिते दिसि हाबाङो फाइपिनाय अब 100% कन्फर्म आं नुगमानि हिंगागे तान बगै माले आं किछु दिन नुखा बीजेपी रंनो पहिला चिनी मन्त्र सावो 28-30 ता मानाय हिनाय आमनि परे के बरक साका 28 आं 4-5 दिन सगा नुखा 28-17 टांग थांका चिन आप्रो कैंपेन चेंगयाखु ताबो चिन बुबाग्रा एक्टर जिम कैंपेन खानेने चेंखा अब नारि बरन स्टेटमेंट हे तताय किछु दिनि परे बरन चेन्ज संनाय ताउनि बगै सारा त्रिपुरा जे कैंपेन नुगुइ दङो मो भवाना मासिं चिन बुबाग्रा लगे हाजे बरक आं 2 दिन सगा चिनि कुलै चाम्पा र थांगा बुबाग्रा बाय चिन बरक आमसके हामजागो चिन बुबाग्रा न कारण तिनि हाय दिनो तके मा कगो मासाव चिन बुबाग्रानि मखानि मुक्ति खलाइजाखा मखलनि मुक्ति तान बगै हिमाले जे बरन बगै ब फाइट खै जे बरन 32 फैका जे बरन एमएलए मन्त्री नामका तिनि अ बरक कोना बारे किछु रांनि बगै किछु पोजिशननि बगै तिनि हाय बुबाग्रा न लामो खिलनि बगै बुबाग्रा न तिनि हाय दुकार माने जों नुगै दं आं बे बुबाग्रा बेलाय खनो खा मुक्ति खलाइजाखा तिनि हाय गमनो चिनि तिप्रासर बुझि दङ कारण तिप्रासर केवल लिडर लगे क्रि हायसि बाट बुबाग्रा लगे दङ बुबाग्रा तिनि साना थांगा गाय बिनि डेडिकेशननि बगैसि तिनि चिनि आनो बिसुजिकलनि एमएलए नाम आनो बुद्धिया चिनि 1000 बरक चिन बुबाग्रा नासिक बुद्धि हायसि चिन ताखौ सुरसन तिनि जों कैंडिडेट खायो चिन बुबाग्रा मखांनो गोसिं तिनि कैंडिडेट खायो चिनि अ जागाव 28 ता केन्द्र जे बुट बास अब केबुया अब चिन बुबाग्रा बासै दङ अब जों सराय सेनो दं चिन तिप्रासन आरो एबं अब बास्तब o songmari o chini gupalai ngi batanya te buska go batanya bagai जों ताबो जों बिनि चिनि मुं थानाय चिनि ओ एरिया नि न चिनि बरम गोनां सार सुरस न बिनि चिनि मुं रोय चिनि नानि बागै जम्पुइजालानि सिमिनेलसनि लगे परनि कक्थम चिनि खरां